तारिख मार्च 2021 साल ini kulai Gontosora Village Committee ni bisingtoi oro kaisa sini Tipra Motha bai luajijak kaisa o Village Committee ni dugbai tini kaisa pothosoba angka oro jotono taklai 2021 o edisi Chongmariwo Bubagrani netritwe sini borom genang Onimes de Bormano Anros Mario Budriwoi keplai thenai hinai o elekani o kulai Gontasorani jonogon rok sini bisai khlaibaijak abo nichit asa bisas narogo tini ayang kulai o bridge ni hoite tabuk josudap molsom para obdi tini o reli ngnai o reli ni bisingtino jong saimanka o kulai Gontasorobo ekdin oro BJP kayam khai tongmani IPFI BJP ni sarkar फाइमानी यागुलो ओ विलेज कमिटी नबो बरक जोरपक जे एडीसी विलेज कमिटी न दखल खाइमानी आरो स्राय स्राय नुकजाखा जनगण बिखु बंखा जे केलेंकारिनी बिसिंतै अनेक अंखा आबनो नाइसलि जागाय ओ एलेकानि ओ Gontosorani जनगण रक तिनि बुबाग्रानि बानाव रमै जतनो खाक बाय खुक बाय ब्रक फाइनाय एडीसी चंगमारिओ Onimes de Bormano Anros Mario Budriwoi keplai khayai मंत्री आसुक रिवoi Jini o lama tuini ବ୍ୟବସ୍ଥା nini kheto tongaibo tuini kunu boro posol khainani ବ୍ୟବସ୍ଥା krei bebak no khuk tabuk maya ko kobang matongko ration card porjonto krei tongko aborok ni jini je bukung bararok ni je ostitto rokha khainani bagai abo o Gontasorani jonogon rokno borok sainakha abono asa bisas khlayo chung o ADC elect Chongmariwo 28 ta asono 28 ta no keplai ongnai hinai sini asa bisas tongoino jung otini rili klai layo asungno ambai